Halo teman-teman, ini video saya yang kedua memburu suara merdu di Nusa Penida. Dan kali ini bertemu dengan penembang yang masih usia belia. Siapa dia? Niputu Maina Putri. Ayo kita langsung eksekusi. Selamat mendengarkan. Made gerantang neko capang inggih nemangkin carita yang titiang makadi ipun imade gerantang ngeman tukang saking cari carita yang titiang makadi imade gerantang ri kalau ne ipun ngemulihang saking carik nyane ya. Mamar gini alon pisana yen buat pejalan imade gerantang ngemulihang saking cariknya nedong dewa ratu kelintang alon-alon wiyakti ya. Antuk lesung nek langkung yaning sane dados jalaran sekadiasa puniku mawit saking imade gerantang ngerasoyang puniku kenyel ipune sane kaliwat. Wong dakone liu nyapong selantang pemargin imade gerantang ngemulihang sekancan kekanten-kekantenan netruno bajang mekejang nyamat sare ipun imade ya. Mareng margi made gerantang kenyong nualang sekancan petakon timpal-timpalipun imade gerantang wantah mawit saking semite manis kenyeman sane manis punike sane kanggen nyaudin sekancan petakon kekantenan danene ya. Sampun rawuh naring inggih gelisin nantuk titiang nyari tayang pejalan imade gerantang uli cariknya ne mangkin sampun neked di rumah dan ini bapak nyane menyak jagi di sesubane neked imade gerantang jumah ipune beh
Dewa Ratu jaga geson pesan nyagjagen ramanipun jaga sakasa nyambak pianang mareneked ring ipianak tong Dewa Ratu tanpa takon malih jag cakat gimbal bok panak ipune mekadi imade gerantang Turmanik deng miwak nanjong sing jengantek ditudogen peh jag jemak jani lima ni made gerantang oros buen misit tik-tik aja sang sembiran buen tendangin tanyungin pun imade gerantang Imade grantang ya kebat bang kengken je buku janangin pemunyin bapa nipune matungkat bangkyang melecir tujuhna nuding-nuding imade gerantang Dewa Ratu jag bat-bat pait pakah pemunyin bapa dan ini minta cai nirdana bapa nereka ya bang nete cai made gerantang dong sing duga kai ngelah hancah buka ke kene megedi ibu peh kayak cuing sing duga bapong lah pianak buku cai megedi cai jani